mhlawumbe nje Fogiyane ukwenza nje kucace kumbukeli makukhulunywa ngezizwe suke sikhuluma ngani masikhuluma ngezizwe ububi bakhona buphi ubuhle bakhona ngabe bukhona yini ya ayilanzi indaba enkulu ngiyayithanda ke le ngoba ukhuluma ngento igaywa yimpela ubuza into engiyaziyo kahle uyabona leli gama elithi izizwe lijule kakhulu njoba kuthiwa izizwe sikhuluma ngamagumba amane omhlaba amathambo lawa agaywa lapho izizwe amakhubala ayangena yebo kodwa siwe sikhuluma ngamathambo izizwe ke zinabo ubungozi kakhulu mhlawumbe Fogiyane uzohlabela phambili ngixolisa ungene emadendeni umbukeli uyazibuza ukuthi njengoba nje kukhulunywa ngamathambo futhi uphinde wakubalula ukuthi kukhulunywa ngezizwe ezahlukene amagumba amanomhlaba kusho ukuthi amathambo ezilwane zamagumba amanomhlaba kunjalo amathambo nje ezilwane ezahlukene njengoba kuthiwa izilwane ezahlukene okungaba ibhubesi kube yingwe kube yinqe angithwasisi kodwa sengiyanitshela ukuthi amathambo njengoba kuthiwa izizwe izilwane ezahlukene esuke zigaywa la bese kufakwa imvulamlomo uzwe kuthiwa imvulamlomo isihlahla ke leso esifike sivuse lento yenzela ukuthi izizwe umsebenzi wazo kahle kahle zahlukene ke mhlambe amahlandla awu5 noma amathathu noma u4 kuya ngokuthi uyigaywa imisa kanjani kunamalenzane lamalenzane izizwe zokubholofida kunamajaji amajaji izizwe zokubholofida kunezizwe ushikishi izizwe zokuthunywa lezo kunezizwe omadoda abashokobezi ziyathunywa lezo kunamabutho ke manje la ngoba amabutho aphuma la izizweni ayaganga nawo ayayishaya induku aphatha isikhwili nobhoka yalwa lezi zinto esikhuluma ngazo izinto eziyingozi engingayikhiphi mina esigodlweni sami mangingakwethembi ngoba uma ungafika uyijika lento lapho uyibuyisela uthi buyelani lapha ingabuya ifike la inganigaywe yimina engiyaziyo so ubungozi bayo uma uyifakile idlozi lingayifuni ngoba inamathambo lento kunamadlozi abantu angazwani namathambo elwane afuna ukugaya ikhuba lokuphela kunamadlozi abantu umuntu wangenwa umthandazi okufana nje athenge lo mNazaretha abusiselwe wona afakwe emanzini abuya khulekela amanzi kuphila abantu kunamadlozi abantu athi mina angenwa idlozi umuntu elana umthakathe elifuna lezi zinto Fogiyane angithi uyangizwa manje ingakho kuphoqa ukuthi uma ngabe uyinyanga ube nezindumbazi bentathu ungayimix lento endlini ngoba uma uyimix izoxabana bese ugcina uzondwa abantu ngoba uthatha into ongayazi wayenza wayazi